Hello, namaste and Tashitalek, and welcome back to my channel. And so guys, so today I just want to share you. You see the last time the video of T-Momo. So today I'm going to show you that we are having T-Momo and like a Mukbang. And then I was having T-Momo with our Maji Swingla, the chef, cook, chef. And Swing just fell love that. Okay, he is very nice and very close with me, and I'm very happy with him. And that's why we just take T-Momo and then we are having, and then I will tell you how was the test. So we both take together, okay? Okay, and so before we are having the food, anytime I pray for fire, possibly pray for the God. So first pray and then we start. Okay, so Ombalame sangi rumboche, obalame damje rumboche, jamalame gindu rumboche, jamne kujo sumla chobabu. Yeah, that's it. Last thing now. So guys, this is T-Momo, and then here the curry. Yeah, so this is potato, and then cauliflower, T-Momo, and then so have chutney also. So now we are having. So it's really good. 아니, 안개 사와 알고 그러는데 로కం도 다 있거든 나야. 거기 로కం도 인상 거기 못 들어. 이제 봐. 로కం나요? 아니, 모르는 나요? 아, 다른 사람들 저가리. 이래요. 제가 만나고 무슨 들어서 누구라. 그냥 들어서 좀 많이 먹는 거. 이게 하나 이렇게. 계속 이거 이게 아니 내가 그래서 말하지 않는. 아니 그래. 계속 이게 나와서 되더라. 안 사는 거. 그래. 내가 아주 너 그래 좀 के मैदा हैन मैदा कि आटा जुन भयो भने हुन्छ है अनि हामी चोइस हैन आटाले के मैदा बनाउने हैन हामीले त आज मिक्स गरेर बनाए नि आज मिक्स गरे मोमो हामीले त्यो गर्ने अनि 50 आटा 50 मैदा हाल्यो अनि पानी हाल्यो नुन र चिनी थोरै मात्र थोरै है नुन कम्तीमा पनि 2-3 चम्मच मात्र हाल्यो पानी अनि बेकिङ पाउडर बेकिङ पाउडर त्यो हालेर त्यसपछि अनि एकछिन त्यो पिठो मुजी नि 2 घण्टा जति रेस्ट गर्यो रेस्ट राख्नु पर्यो 2 घण्टा हैन अनि त्यहाँ मात्रै चाहिँ हामीले बनाउन सुरु गर्यो धेरै पिठो रहेछ है सपोज यो पिठो लागि हामीले प्लास्टिकमा कभर गरेर राख्नेपछि अब छिर्न नदिनु त्यति नै राम्रो हुन्छ पिठो त्यति नरम बनाउँछ कि जुन हामीले त्यो हावा लिक्स गएपछि त्यो पिठो त्यति गरेर उति राम्रो हुँदैन कि राम्रोसँग कभर गरेर सबै राख्ने अनि त्यति नै मिठो हुन्छ स्वादिलो हुन्छ राम्रो हुन्छ है घुममा त कति बनाएछ 300 कति बनाउँछ है आज चाहिँ हाम्रो जम्मा लामा 50 जना छ के 300 पिस जति बनायो लामा यसै जति छ भने त्यसै अनुसार बनाउनु हैन 1500 पिस बनाएको झन् है 10-12 पिस कसैले चाहिन्छ हैन त्यसमा पनि थाहा हुन्छ कि 2-3 पिस पनि खान्छ होइन तपाईले एटलिस्ट टेस्ट एकदम मिठो बनाइसके चटनी पनि यस्तो दामी रहेछ अनि के छ अब अर्को कुरा खाना खाँदै लकडाउनको बारे कुरा गरौँ न हैन अब यो लकडाउनको चार खल्दियो पनि हुन्थ्यो भित्र बसेको हुन्छ ओके लाग्यो है ओके लाग्यो अब अनि बोलाउन लाग्यो चाँडैबाट चाँडै चाहिँ सरकारले निर्णय गर्नु भनौँ न होइन सरकारले भनौँ न अब कसरी हुन्छ व्यवस्थापन खुला होइन यहाँभित्र बस्दा बस्दा मान्छे पागल मर्न रहेछ एकतिर यो खानाको हिटले एकतिर होइन ग्यासको हिट पनि हुन्छ नि अलिकति हामी बाहिर फ्रेस भएर चाहिँ अलिकति फ्रेस हुन्छ होइन भित्रको ग्यासको हिटले गाह्रो भइरहेछ त्यही भएर अनि साह्रो बुझ्नु
पुरै नेपाल आदिवासी पुरै नफैलिएको पनि केही केही ठाउँमा अलि हल्का 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 छ है त्यही भने हाम्रो केन्द्र पुरै बन्द छ घरि छिर्नै पाउँदैन धेरै गाह्रो भइसक्यो है एक दिन होइन 2 दिन होइन महिना दिनदेखि गाह्रो भइसक्यो यस्तो यस्तो भएछ है अब अरू त के भन्नु अब त्यस्तो हो यसरी इन्जोय गर्ने खाने मजाले लकडाउनको रमाइलो दुईजनाको होइन हजुर उहाँ अब कुक हो भने पनि मभन्दा ठुलो दाइ हो होइन तर पनि हामी एकदम क्लोज क्या होइन दाइ वी आर भेरी क्लोज होइन अब सबैले यसरी रमायो होला होला खायो होला होइन यसरी खाने मजाले लकडाउन पऱ्यो पनि होइन रमाइलो गर्ने तर दाइ तपाईँ खाना धेरै मन पर्दो रहेछ क्या लामाहरू क्या आफ्नो टेस्ट अनुसार हो होइन बनाउने तरिका हो तरिका है यहाँ टिमोक मेरो ऊ 2टा मात्र रहेछ है 4वटा थियो तपाईँले कति खायो 4वटा है 2जना 4वटा झरेर अब यो चाहिँ अब 2टा भयो यस्तो मिठो हो पहिला मैले यति खाँदैन अहिले यस्तो मिठो बनाएछ हामीलाई अनि आज मैले यो मुकबाङ यो फर्स्ट टाइम दिस इज माई फर्स्ट टाइम भिडियो having food in my YouTube. I share this especially to you all subscriber for the entertainment, and then some also they say me that yeah in YouTube mukbang and that food challenge like this. So today I just have 2-3 days before I take the video of we make a T-Momo, Tibetan traditional food, and then after I was having it cook and then today I show you, and then we have eating, and then we just stop like that. So this is normal. So hope you like this video. Okay, okay, now finish T-Momo and already finished, and then it's really good tasty. And guys, so his name is Sirin, and so he's also good chef. Yeah, so hope you like this. And then if you want to see more video to make the foods and also like this, and then I will share again. And guys, okay, thank you so much, and so thanks for watching, and that's all for today. My first time the food challenge. Yeah, so it's like mukbang with my our cook, yeah, my friend. Okay, and that's all, and see you next video, and love you all and miss you all, and Jai Putta cook. Bye bye.